Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama tanya puja pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat beliau sekalian. Kemudian dalam kesempatannya kita dengar hadis Rasulullah ia menyangkut apabila kita lewat atuh titi siratal mustaqim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Atani Jibrilu alaihi salam. Fakultu ya Jibrilu sif li jahannam. Oleh malaikat Jibril gejak bak Nabi katanya. Lalu atau bak Nabi gukul li Nabi katanya ya Jibril. Hai Jibril, sif li nara jahannam. Ne cerita baklun, ne siput baklun, ne pegah baklun pakai ban neraka jahannamnya. Pakai ban tu'um ji, pakai ban adub dalam neraka. Nyo ne cerita baklun. Qala gukul li Jibril, innallaha khalaqan nara fa'awqadaha alfa amen hatta ihmarrat. Amban gepegah Allah Ta'ala gepegot apui nerakanya, lalu gepekap apu neraka li Tuhan ukuran tiri betun hana lun ngoy hana jud kabe dapu tabi dibudoh bongong apui tabi ngoy hana jud kabe dapu tetap hu tabi hang tabal lagi apui danyo hana dibodoh bongong apui dan ngoy hasih jud kabe dapu nyo hana tiri betun yang kepekap li Tuhan hatta ihmarrat sehingga warna apui dalam neraka cibodoh warna merah. Alenyan soma auqadaha. Alenyan gepekap lom li Tuhan apuinyan alfa amen. Tiribe tuntu. Lalu dibodoh warna ji hatta ibyaddat. Tiribe tuntu ibodoh warna putih. Nyan apu lagi bunuh. Dibodoh tapi bongong apu. Ngoy ji hanajut kabe tapuhu tabi. Tiribe tuntu hatta biyaddat sehingga dibodoh warna apui warna putih. Lagi itu kalau mbak udu melah ya, dibodoh bunga apu warna putih yang terbetun. Summa auqadaha alfa amen. Orang gepekap lom li Tuhan tiribetun tu hatta swaddat sehingga dibodoh warna apu hitam. Maka ji nyoku apui neraka tengah hitam. Di karena hitam wate tanyo ja adu titi hana pengu. Perle ke nur katanya, perle ke cahaya, perle ke lampu. Nurnya ngon amalan katanya. Hana pu pereh warna apu hitam. Hitam seput buta warna apu. Bebiki mangan ada neraka tengah na hu apui. Hantaban ngapui dunia. Sehingga lagi nyan ketabi hai Muhammad anjino dibodoh warna apu neraka hitam. Hu tabi ngoy ji tabi hu ngoy hana je kabe dapu. Ngoy ji pakai bantu nyamban amban go cerita oleh Jibril bak Nabi kitanya. Sehingga ukuran tu ji. Ukuran tu ji oleh Nabi gepegah lambak tabuh hadis geperintah oleh Allah bak Jibril
untuk jujakco apui neraka bacut ngon manggumbu Nabi Adam. Kerana Nabi Adam waktu turun kono udonya hana apui dunia tengah alam, mana apui. Berfikir na apui dunia ke? Hana apui. Lalu mangkena manggumbu Nabi Adam, go perintah oleh Allah Jibril jujakco bacut apui bak neraka. Turun kono udonya untuk ngon manggumbu Nabi Adam. Lalu Jibril gejak bak malaikat yang jaga neraka. Gepegah Jibril lon perintah Allah gejak co apui bacu ngon tagun bu Nabi Adam. Mapa nabi kun malaikat jaga neraka ubiana kerema mantang kajut. Ubiana kerema mantang. Tebak gepegah Tuhan ana pegah padum. Ana pegah nabi ya. Ubiana kerema mantang kajut. Gokuli malik damania nyo kalaulah lenju apu neraka biana kerema taputun ke di hubumo langit ban 7 lapis bumo ban 7 lapis ancu bandum nyo biana kerema ancu bandum langit ban 7 lapis padahal langit terbaik ji 500 tahun je terbaik antara langit pun dengan langit yang kedua jiuh ji 500 tahun je. Tapi ngantu pun neraka biana kerema jut ke dedak. Keban kun malik deman ya, pakai ban. Keban hau tu pegah kun Jibril. Mana nak tikan mantang. Tikan anak kerema. Be tino anak kerema, nuju ubi tikan anak kerema mantang. Kuli malik deman ya, hai Jibril, manya lonjuk tikan anak kerema nyo apui. Kaputun ke di hudunya tu i ujun. I wujud dari langit tu makanan babak kaya tu bomo bandum tu. Hana tidak punya. Hana li wujud tu wujud tumbuhan tu bandum. Ma pane beri cit kon Jibril lecok pane beri cit. Hom danyang ba Allah. Ada orang pegah Jibril. Hana dudum kekuatan tu manga. Sehingga gudanyang oleh Jibril ba Allah Taala, ya Allah panai beri demalun cok. Gukuli Allah dalake mantang ubi doi. Ubi doi. Donya kena abe yang tanya udang ba jundela wate jiluh le motoro kena ipu abe ubi donya ubi na. Anak tu mamat pe ubi doi. Tak kala lemah tak mamat hanjut. Ubi doi. Ya, ubi doi. Kakak kalian tanyang ba Allah kan jadi ubi dhu jok. Gojo lantaran tong pobit le. Ubi ba ubi dhu tong pobit le. Ubi dhu ke bandar pelah lo mah. Tong pobit le yang paling ubi. Ubi dhu yang ke paling ubi. Dapat dak pelah le. Lalu gojo ubi dhu. Lalu gojo ubi dhu rupanya hana lam tong cik betul le Jibril. Gojak jom lam krung le Jibril. Go jom langkrung 70 boh krung. Munal dia go jom i krung tu yang mungkin i krung yang tu idonya yang mungkin ada Nabi Jibril jom apu jamun. Kena mantaja i tu lagi di taja waceh tengah na i tu bang go jom tinggal tu la i nya 70 boh krung ya go jom tinggal tu Olehnya baru keputron ke no udonya. Omban keputron ke no udonya pat kepedu atuh tabuh kunang. Yang kali kejam 70 boh krung. Tinggal tu lah iyan. Kepedu atuh tabuh kunang. Omban kepedu ancu gunung je ke abe. Yang kali kejam. Jadi nyo dah banding katanya. Pakriban tu neraka tengok. Madung ubi dua kali kejam. Ancu gunung dia ke habis. Lalu diterbang tema apui jiwa batot. Tahu behidunya batot jiwa. Batot lam neraka. Lam neraka. Menyonya ada gombu tak duduk yo kanan bertuh kanan. Iban ada gombu apa tu i bertuh kanan. Memang betul. Gunung bertuh. Jiwa apu batot tinggal wap ji lam bate. Wapnya wap tinggal lam bate lam betul. Kerana mata tekak bate ke bate pelang ibadah apu nya wap
amban tegak butuh dengan butuh ibadah apa lam nyan wab nyan ke yang gecok le Nabi Adam geda gunbu nya wab jadi kena pegah pakriban tu apui neraka nyan dum kali gecung ubi duinya mantang ada gunung ancuk tinggal akan gutut anu Adam to yang kenang tut yang kadentele yang kekal abadi urang kafir dah urang mukmin yang maksud gutut cik Allah mengapu cukup tu umnya jadi kena pegah nyandum bandingan tu hana bandingan tu neraka kemudian kelebihan tarawih malamnya orang yang tarawih bak malam 26 Ramadan ge angkat kegonyan oleh Allah ukuran ibadat 20 tahun ukuran ibadat 20 tahun kalau tu lambu Allah kemudian malam tengah malam 27 Ramadan malam 27 orang tarawih malam 27 lewat tengah ba uro kiaman atuh titi siratal mustaqim yang tu apu lagi bunuh dibantu bunuh yang ke mana berarti urun tarawih malam tengah lewat tengah atuh titi siratal mustaqim uro kiaman kal barqil khatif lagi kilat yang menyambar lagi kilat plan lagi kilat belah di titi layu ana terata tu berarti menukuh dalam kehidupan Allah dengan kelebihan malam tengah hutanya bermenan ke tengah roh kiamat baik terata tu apa neraka yang kata tudum tu bunuh kemudian terdekat ikhlas malam baru malam 25 Ramadan 2.718.000 2.718.000 bandum sedekah katanya mulai malam pun hingga malam 25 bandum dari malam pun hingga malam 25 malam baru 50 juta leher itu 27.000 50 juta leher itu 27.000 bandum sedekah dannya yang selama 25 malam Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.